jutaan na sari kaham ane chana tang lam sago tini hingkang markhana bekhatang phamjak tini hingke wati wakha asuk dini pore hingke ang prawatoi wayan bagine purpra kupra cinta klamne prawata jawan wale ne markhan patoi kire afro hingke tini hingke pra ikotoi ke bamang khapra khetawa pra tini markhana wati wasu ka hapunang nang wati wapro hingke phunung malia anga phro hingke wati wapro thujongo ne pra ko besek tei ke bamang khapra mo iko pratoi ke bamang pantra ko pratoi ingba khapra dil khe tabugle pura ting ba tabu pra khara ko bomi ma jani ye ba tabuk ke yang la patang khala nyai pungi tong ba kha te kire ni ba nyai yang ka ta tini ma kha ba ko pro mar kan tini wasu ko wana nyai tabugle mai rak bore ma ba nyai kha ai asuk samna ko datin mai baro takleh ke sara sara ko tabu wati wa ka ta sara sarana ma khana te ke ba ma ba nyai ang tini tong suka sudini prawati waunya langsung kelamaan ini ke praktek ke bamang suka wate bang nanti bang suka narak baheng apa komen ke dia apa tang pra wate keren bagai makan tong khasa karen baku ting motifnya ini makanan keren nyoh apa karen kom kan ini duduk kayak kisah nang punukan nanya ani mau tas singke hati sih tas keren karena ini harus asal dia karen keren bagai bisa tiga makan apa berapa di apa antri nggak pasti di suka waktu itu mama kan sini nih video asal nusnai hingga nerok anak video mana coba kan yang kasayo hingga an video nanti hingga like comment share ke jadi hingga jara subscribe jadi kan sini video asal nusnai hingga nerok way next video malah nyam bukan video kata-kata tuh video ngomong ke terkenal sari kaham terkenal banyak video itu man video saya